أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على من بعثه الله رحمة للعالمين وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. قال الله تعالى: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. لبتي أخون أقول منكم بودا دوه غيره إشانة ما دفعوغا ممسكتوا كوري مجدني كيرت القرآن أقولون هوري علم توغي مچا خاص كوري فاوا سلسلة درستك يقول أقول من مهار واقدكم مجدني كيرت القرآن وغي سورة توغي مايكان ما بهيغتو يقول أقول من أم فهم ميديا هفتا واقدكا فواني إسرا سورة بهيغتو efo ogomen dannawa fawane mire ogomen waka dakkani kaf surata behe gotunne kaf surata kiti befonna ingi wada gannawane fadan ogomen ge terega mashhuru kudibodu huriha befon wes dene wada gannawa surat khassa gotega hafta ya ko efaro ogomen ge terega kaf sura kiyomon dative agon men geteren gina befulun farita surate gotuga wegenda e akuga agon men amuko divhin geterega fahaga nukurave ekkamaki mi suratuga nota kiritu qur'anuge be suratuga Allah subhanahu wa ta'ala kurawwa fawa خبرت النوت عبرتري حادثات سورة كيف كم قابس أقومنا نيجو تمكي هما إمبى جاكو هنا مس أقومنا فينا ويكمكي مي سورة توغ الله سبحانه وتعالى آدي خلاف ماتوري خبرتك أقومنا قرب فواكا egotum kahf suratu Allah subhanahu wa ta'ala wani agun menna muhimmu hataru hadisae bayan kurwaf ei agun me ibre libigatu mattaka adi mi hataru hadisa agun menna huriha zamana kawas guligende komekas kahf surata ki agun kuri rega dannawa fan fadan isra sura fadan مكة غباوا لفونو سورة كتيرين سورة أدي مكة غباوا لفونو إمّe فهو كلوغا باوا لفونو سورة كتيرين سورة كاف سورة ديفاوا إنما كي أقوم مهاروس مكي أفدان سورة الكهف أي سورة غا نانغني بيجموا لفظك ماتشا بيناكو النواس بن سمعان رضي الله عنه فرع پڑھوں ربا بگیں اسفا ایکد اکفانو ودال ونی رسول الله صلی اللہ علیہ وسلم ادعا کو دجال کے وہاں کا تمام بیکروں کے تیرےگا بیان کربموں گندوی اے بیان کرموں کے تیرےگا ایکد اکفانو حدیث کرویے فمن أدركه منكم تبامون قترين أين يا نوتا إذا جالا بدل وجهكم أفانما فليقرأ عليه فواتها سورة الكهف أين جمعتها سورة الكهف كه كوري كلو جاءت تكيا واش مين أقول منا إنكونو كما كي رسول الله صلى الله عليه وسلم من سورة الكهف نندفع فواكا أبو الدرداء رضي الله عنه كفارين بلون رواية كين أسفوا رواية تجا إكليك فان ودالواني أن النبي صلى الله عليه وسلم قال من حفظ 10 آيات من أول سورة الكهف عصم من الدجال سورة الكهف كوري كلون ديها آية دسكوف ميها أنا دجال وفتنة سلام بيت إما كهف سورة أقول منا فنني ركعت ركام سورة قطعة حقيقة تقول لو بدي أخوني كيرت القرآن وجه كاموغا بيس أدي رسول الله صلى الله عليه وسلم سنة أسفا
bay du'ataka mugavis agommenna e du'ataka e surataka ayatakum manfa kurun oti hamekeni kiyoma kunnu emme muhimmu ekkamaki maane amedu visna fikuru ko maana denegan agommen amalta sida kur erun hagigatu ka agommenna mi fitunatakum salama vegenda kaf suratu ga bayan kure fawa hataru wahaken algon men balali mas fenigendani mi hataru wahaka ga ibran algon men hasil koffiya algon menna rakkaterikama salameterikan dunyawi hayatu ga gina fitunatake ga hodigendanek em rasulullah sallallahu alaihi wasallam midi hadis basfuluga bas hadis kurabba fmani suratul kahf surat anen namaki suratu ashabil kahf suratu ashabil kahf mitana ashabu itur kurefa annawas bin sam'an radiyallahu anhu geehen riwayat ga ekadek fano riwa kurabba fani rasulullah sallallahu alaihi wasallam edduhe ga timam bekalonge kariga dajjalu ge wahaka dakkamu wada gennevi efoga ekadek fon hadis kurevevi faman ra'ahu minkum kuri riwayat ga tibe fon adwasawani faman adrakahu minkum tabamunga tereng ena baddalu wajmiha mi riwayatu ga ekay fano widalwani faman ra'ahu minkum tabamunga tereng ena fenijmiha falyaqra fawatih surati ashabil kahf suratu ashabil kahf ge puri kologe ayat kiyawa shami de riwayatan agum balalima nota mitin riwayat agum balalima me fennani bi surata den ame rasulullah sallallahu alaihi wasallam ge farapulun de vifa wakan ehm vima mi surata kyung emme kashigem wa en namek kamuga wani suratul kahf anen namaki suratu ashabil kahf suratu ge maikama maturikama behe gudun waragina riwayat tas wagon kurigas danno me annani kirit qur'anu ge gina suratu ge maikama behe gudun waragina wahakatakin hedifa hure ehuriha wahakata ki sahanum wahakata ehmema suratul kahf kahala mashhur adi e surate ge maikama behe gudun riwayat tan huri surataka behe gudun hedifa hunna wahakabas ginavun ei gaag gote ei suratu ge maikama behe gudun sahha riwayat tan huri ma den war fasaha mistakunna qabul korwe gendane suratu ge maikama behe gudun hedifa hunna bay waqadams ehmema agomen handan kuram wi suratul kahfa behe gudun warak gina riwayat e bahurge egeterega sahhanu riwayat ke madunu adada ke bahurge namas sahha riwayat e bahuri egetereng riwayat al bara bin azib radhiyallahu anhu riwa kurafani suratul kahf ki ei hamahimen kan genes de surate gotuga bayan kurafamu vidalwani mihako kahf sure regaduge ogutuga kiyomundi ena sawaruwan gengule janawaren enage geega ote eti masake kuramundi daamwege ehna maseti assaf otima nuwe deve ekamo gada hadamundi den namaduko nimijje namaduko nimigen dekewada genne viruga fenewada genne vi vila gandu take nota vila gande as bomatiga baddala fanikon den nabiy sallallahu alaihi wasallam ya mi khabaru devvi ane do hendun re ganduge re alukamuga nota damu namaduga kiyewa vidalwe wada genne vi suratul kahf e hadisa guligin gengulu dabba nota janawaru e soru beriwatoga ehen hadisa ga annagodun ahib filagenda masakke kuramundiya telemundiya ehen namas asafotima no devun salandir mafo baladiruga bomatin vila gande fada andiri kamen nuwata vila gande fada eche baddafa otten feni wadagen
Rasulullah sallallahu alaihi wasallam arihuga miwaka denne me kayfan hadis kurevi اقرأ فلان كيما شيء gina sure gina sure kiyawashe no to Qur'an kiyawashe fa innaha as-sakinah nazalat lil Qur'an ay Qur'an kiyawima Allah subhanahu wa ta'ala bawa lavwa hama himen kame aw tanazzalat lil Qur'an no to Qur'an attaka bawa levvuno hama himen kame haqiqatuga reganduge wogutuga damwaruge wogutuga mistakun nida hilang obunima Qur'an kiyomun diumaki ei itura Qur'anuge hama himen kama hinghama jahun emiyeke ihsas koregen danakam kiyawa fuhi nuwafada shogwari kamen ufedigen dan Allah subhanahu wa ta'ala efada halatuga sakina nota hama himen ka bawa lavumon gendawane Qur'an kiyawa mi hadisaga agomenna ebe kada ko kiyawa widanu kama fenna myoti kahf sura den kuren agon den ne mi fada mi suratu ga makkama be gotun sahama go riwawa ge asfa riwayat go terega mi suratu ge kuri kologe diha aye hitu daskofi miha dajjalu ge fituna salam evana kama rasulullah sallallahu alaihi wasallam bayan qurwa fawa bayan qurbu kodar kuren agon den ne an nawas bin samman radiyallahu anhu riwayatuga e kale fanuge de riwayatega mi wahaka dhikr qurwafa faman adrakahu minkum tabamu gatereng esora badal wajmiha nuwata faman raahu minkum tabamu gatereng ena dekefi kama vanama falyaqra alayhi fawatiha suratul kahf suratuge kuri kologe ayat kiyawashe ei agondo kurin denne fadam furatama diha ayat ehem bay riwayat ko gombenege diha ayat kan Abu Darda radhiyallahu anhu widalo fawani Rasulullah sallallahu alaihi wasallam hadis kuravi man hafiza 10 ayatin min awwali suratil kahf suratuge emme kuri kologe diha ayat hiddas ko fikama wana musima min ad-dajjal ke bang emiha salam evgen gejje haqiqatuga mitanuga maqsadaki labata khunne agomenge tereng komme miheka dajjala badale nuwan dajjala badal nuwani e fituna duniya faaduwa eruga duniyega hunna komme miheka ennamas rasulullah sallallahu alaihi wasallam ge basfurto ko ogumen enge gotun komme nabibe kalako wadagen ekade faano go ummata dajjalo ke ban salame wuma wasiyekura ballava erugo rasulullah sallallahu alaihi wasallam mige saaste ke tan ahare kuri khud ekade ge faana dajjala badal nuwane kan eba engi wada gannawa ehen namas ekade ge faano du nukurawwa attahiyatuga kiyawa vidalawi hatoru kamakun rakkatere ko demge dua tebe fulum wes amugo tegga tiya vidalwa hatoru kanta ege tere ekkamaki dajjaluge fitna wa min fitnati masih ad-dajjal ekay fan me hatoru kanto ge tereng fitnatu masih ad-dajjal no dajjaluge fitna salame ko dewme di dua korom gendof embima ummata ekere fan ungannama devwa fani bay sahabi be kono ge farap pulun anna gotun rasulullah sallallahu alaihi wasallam ge arihun e be kanun kirit qur'an ge surat daskurwa fada mi dua daskurwa fawe ema mingenge echki komme miheka mikama baddal nuwanaka ehennamas duniyega eki kahala fitune argumenna kurimati wa mundan dajjaluge fituna kahala adi evoru noyes ekala fituna tabbas argumenna kurimati wa mundan waragina fara insana ghururwe magun kasala ganda nikam ballawa kahf suratu ke furata madiha ayen hitu daskoggen nota kiyawagen nota attahiyatu gomen du'a koggen dajjalu ge fituna eha bodu fituna ko salam var dajjala ki ei adia khilaf baruta ki Allah subhanahu wa ta'ala devwa wa fawa makhluqe bingandang amuru kurima e bingandu ge khazana ta nere gasgaha gesan amuru kurima e gastoga mewa alan
maruefawa mihaya amuru kurima ena furana elugen teduwan ena hekidemun dan efada koroge fenganda amuru kurima hindigen dan efada warugada barutake Allah subhanahu wa ta'ala esora devwa ennamas riwayatakum fenna gotun enage nikkuriga lifawane kafir nuwata kaf faf ra komme mu'minako kiyana komme mu'minaka kiyan engen lenken nudanna miha vis eduhuga kiyan engen envima iman kamuge ahulwerin salama vegen dani ehnamas e iman kamaki ei agun men hituga qararu koffa wa kashawru iman kamekamuga wange bech em duniye ga bay faru agun men na fenna ikika hada kankan ei mi femworo kankan men nun kamuga wies mudada maqama jaha verikama kankan fenunima isaheto golgon men fituna veri vegen datan fen bay faharu bay mi hunge riti kamattaka bay mi hunge duhele kamattaka bay mi hunge kuladana kamattaka ene kibaga etan nuba huturu sifatake hurika gomen engerus nuba nulafa waraveri kan gelli da fata kitem me kamen emi kibaga huri irugawes algon men emi he kameduga fituna verive gururu ve emi kal lobi kure enage duhele kamattaka nuni enage kuladana kamattaka nuni enage kommes fannu veri kamakattaka mi insanuge halaki e halatuga insana mifada fitunatauga jehi akhiratuge matin handumaneti hagge baatilen ene wakinuwe gina faharan hadis basfuluga asfa wa fadan heo kantan ei heo kankamuga nufeni nubakan tan gotuga ene fenebi adi nubakan tan ei nubakan kan gotuga ene nufeni nubakan kan heo kan tan gotuga fenigen da waran insanage khiyala fikur fituna ge terega kharab wegen kuro gondo dannawala fawan kuri regaves demme sagon ishara kolli fadan kahf surataki emme kuri kologa sahabi bekalon daskurava surat kutere suraten adi makkiya nota makka ga bawale vunu surat kutere surate ehmima kurire agondo isra suratuge makkama begutum waka dekkiruga dannawala fawa abdullah bin mas'ud radhiyallahu anhu ge riwayan agumenna ama mi suratuga bes dannawala ngoti kale fano widal wani سورة بني إسرائيل والكهف ومريم وطه والأنبياء هن من العتاق الأول وهن من تلادي بني إسرائيل سورة أي سورة إسراء كهف سورة طه سورة أنبياء سورة مي سورة تاكي كورين تمن بيكلون دسكورفا كوري كولوغا باوا لفونو سورة تاكي sahabi bekalon emme kuri koluga daskurabo mangendawa suratoga terega himeni genda surate me yakuga algondo hama dannawalam benu algondo kuri rega ishara kollafan kaf suratuga miwa sateka diha ayatun algomenna engigen dani kuri regalon isra surata begudun denne fadan rasulullah sallallahu alaihi wasallam allah subhanahu wa taala devwa fawa surata egeteren emme kuri kologe furata mas hay sure emme digu hay suren ei tawratuge maqamuga ekade fana devvigen ba hay surate efoga satekage surata satekage ayatan huri सूरत एक तरह का इसरा सूरा कौन देने इसरा सूरत को सत्य का 11 है काफ सूरत का सत्य का दिह आए कोफिंग के कैरी का सत्य का 11 आए काफ सूरत का इसमें ए सूरत का देफा में बनी इन ज़बूर के दर्ज एम भी माँ ज़बूर के
maqamu rasulullah sallallahu alaihi wasallam ya devvi fami wani sateke wure ayat gina nota sateke ya en hama ga ayat huri surat mege tere surate kahf suratak kahf suratu ge ves ayate mansukh ve fennoe be bekalum borabe labwa gotuga kahf surat bawa le vuni eki efhara kahf surat bawa le vuni eki efhara manaki sateka diha aye efhara rasulullah sallallahu alaihi wasallam macha bawa le vuni komisarege khilaf munus riwaye gen as fave eh namas bay bekalum e riwaye sahhanun kam deke wada gannawa Abdullah bin Abbas radhiyallahu anhuma ge fara pulon as fa riwayat ekere fano riwa kurawani kahf sure baawale vunu sawbaka behe gotum on kurim mes dannawa fan kahf suratu Allah subhanahu wa taala magandu gote ga hataru wahake kan ishara kurawwafe mi riwayatu ga as fa wa gotum makkah ge mushrikun rasulullah sallallahu alaihi wasallam ya behe gotum goten nimmu mattaka eba mihun madina ge yahudinge kariya madina ga tibi yahudinge ilumerin kariya bayak fonoi makka ga hulurenge tere emihun gos sual qurani mi yahudi ilumerinna timmenge terega nabi kama dawa kogen miule kadeg fano ei haqqu nabiyetto nuota nuunto timannamen kashor kurmattaka ekadeg fana qur'ane sual take bunadesh nun ekan timammen egene kinen nabi be kadeg nuota nuunka demme riwayatu gasfa gotun e yahudin ekadeg fana sual kurma makka ge mushrikunna hurjalitin suale egeteren essualaki rasun nikumegen dia zuwanunna meduga kantavvi kinetto ei kitab mihunto kita zuwanunto de kiha dohe vito den duniyege mashriqa maghribuge verikan kuri raskalaki kobato adi furane abehe gotum suwala ko balash furane ki kochitto mi suwal takagen makka ge mushrikun rasulullah sallallahu alaihi wasallam ya kurimati kuri ehduga ekere gfano e suwal taka jawab devuma behe gotum hadis kuravvi timan kale gfano madama ti suwal toge jawab devvan mi riwayatu ga asfa wa gotu rasulullah sallallahu alaihi wasallam handuma fulu neti wada gen nabi insha Allah hadis kurum Allah irada kuravviya madama jawab devwana me ekere gfana efadan hadis nukure vunima Allah subhanahu wa ta'ala ilahuge lobi odigannawa alutakum warabboda tarbiyat kuravva farat eme ilah subhanahu wa ta'ala ekade gfana tarbiyatu devvu mattaka ekade gfana wahi bawa levum medukendigen diye em anet do ere ekade gfana ka jawabe na egota digudagen dia be kadam vidalwa gotum fanara dos nuwata masdoge muddat rasulullah sallallahu alaihi wasallam ya jawabunu devvi diuma aku makka ge mushrikun eki goggota wahaka dakkamundi ekale fana ke iturfulu haddawa be kaleke ei haggu nabi be kale nun ennamas egota mi dosta diuma foga Allah subhanahu wa ta'ala jibril alayhi salam fonwa kahf sura eki fara bawale be kalum vidalwa gotum mi riwayat ki ei pura gol denne fadam sahha riwayat nun dengoti kahf sura kiyoma be gotum huri be riwayat rasulullah sallallahu alaihi wasallam ge arihun asfabe kahf sura kiyawa miha ya huri darumya be gotum ege terega imam
نسائي كلك فانوغا السنن الكبرى غا روا كروا فرواية أبو سعيد رضي الله عنه فرع بلون أسفه ميه کو سورة الكهف كيواف كما فانا بابا لفونو غوتا مانكي فري هميا ene huri tanakun makka ya hamya nur libigen danika adi e suratu ge emme fahu diha ay kewaf kama vanama dajjal faadwi kamuga avies ene ekamuga sobun evves gellu men nufora no dena ge machaka dajjalaka baren nuforu ne mi riwayata kurin agun bayan kuri de riwayata ala balairuga nota de riwayan ala ki magumenna fennani kahf suratuge kuri koluge dihayata adi fahu koluge dihayata be gotumves mi fada basfulu asfa wakam maniki hiddos ko fi miha nota kiwa fi mihaya dajjal ki ban salama vegin danakam hame gote imam baihaqi riwa qurwa fa kalefan ge sunan sughraga sutul kahf kiwa fi yakamwanama hukuru duhuga emiheka en hukurun ane hukura nur devvigen dan be bekadu mi riwaye dhaif qurwa darimi ge riwayatu ga asfawani miheku hukuru duoga kaf sura kiyawaf kama vanama emiheka baitul atiq al baitul atiq ki ayhama ka'batullah gefulu kirtu qur'an wallah subhanahu wa ta'ala devwafa namen ei ka'batullah gefula al baitul atiqa ene ademeduga nur al levigindan komekas kaf sura algon menna kiyawaf kama vanama خاصكم هكور دوها هكور ويليرك كيف كما فانما هوري دارمتوغه واهكتك اسفا ابهوري اجيتورون داري مريوا قرفا فريوايتا غندو دنوالانا فهرك غومن منفاي كفان بيكنون ويدانوا غتومي تيمم بيكنون تجربه قرفا فكم ميريماتوغا اسفا وني من قرأ آخر سورة الكهف لساعة يريد يقوم من الليل قامها ميهكو ريغندوغه وغوتوغا هيلوم بينوم وگين وكي وغوتيغا تدوم بينوم وگين انا كيواف كما فانما كهف سورتوغه فهوكولوغه آيات نوتا اسورتوغه فهوكولو كيواف كما فانما اميهكو بينوم وغوتيغا انا تدوه وگين دان ابن كثير رحمه الله روا قرفافا اكيفان ودالوني تمم بيكلون تجربه قرفافا كمكه خاصكو هنغراماگه تريگا دتور فتورگه متيگا تمم بيكلون امو ديرولما تفات اوغتوگاوس هيلوم بينوم وجكما وانما اي وربلي كما اوغا كمغاويس كيومگه سوبون اي وغتوگا هيلومگه بارو نوتا اي فرصتو ليبيگنتي اما اقول منا مفدا باي روايتكم مفنني كاف سورتك كوري كولو كمغاس ادي فاو كولو كمغاس ادي مولي سوره كمغاس كيوما كي اي سوبون اقول منا دجالو فتنان كمغاس دنيا گه باي فتنتكم كمغاس سلام وگندانه ادي مايكما ماتيوريكان ليبيگم وا كيوما گوتوگا اي سورته كيوم وگندانه اقول من كياماني كون يركو تو mi suwale kaf surek hukuru duha dimako bay bekanu vidaluwa gotun husekane hukuru duwas nun kamuga vies hama komme duha kos kiyawan emme rangalu surate kaf surate ki emihaya e rakkateri kan libu mattaka hukuru duha khasso go kiyawa kama vanama hukuru vilereya adi hukuru duwas himeni genda egamane ki hukuru vilereya irosuma fo eoti hukura feshifa hisabu feshigin kiyomon deben efoga hukuru doge irosuma hamya eme boraso doge irosuni sure hukuru veleriya irosuni sure hukuru doge irosuma hamya sutul kahf kiyomoge waguto ei midennewunu maakkama mativerikan libi gatu mattaka em kuring agon danna mon gendia riwaya bay kanu sahhanun kama vidalu agon dennevi mi riwayatu ga rasulullah sallallahu alaihi wasallam ya makka ga ahulurin
kurimati kurwa fawa tin suwalu ei yahudin ge faratun ebame libigen fawa tin suwale suwala ki rasul nikumagen dia zuwanun ge adada e zuwanun kiha doha ko tibito filita negga note dia tanegga devana suwala ki mashriqa maghrib ge verikan kure raskala ka behe gotun timwana suwala ki furanaya behe gotun furanaya behe gotun kurave suwala jawabu wani kahf suratu kunu isra suratu ka algon men kurin wahaka dekki suratu ka wa yasalunaka anir ruh qul ar-ruh min amri rabbi ebami furana be gotun kadek fana suwal qur'ane kadek fana widanu shiti timan kadek fana ge werrabu ga amur fulan anna echike ei algon men tereng evs mihekan ege ei kon kahala kihene wa kamekame nenge emim wara Allah subhanahu wa taala jawab dem rasul sallallahu alaihi wasallam angaf ehem wegen bay bekano vedanu wani kahf suratu ga etin suwalu ge jawab nete ehem bima mi riwaye sahih nun komeka sure baamale vunu sawba be gotun kure ogun medenne wahakaya komme soraka bay bekano gulwalava suratu ga Allah subhanahu wa taala fattawa fawani الحمد لله الذي أنزل على عبده الكتاب ولم يجعل له عوجا الله حمد كرم الحمد لله الذي أنزل على عبده الكتاب إلهه علاق مچا أول دنبين كوري ريبس سبحان الذي أسرى بعبده سورتك إسرى سورتك رسول الله صلى الله عليه وسلم الله سبحانه وتعالى دفوا وربدو شرفك أي الله علايا إنجيو الله سبحانه وتعالى كامد لوبرد النبي ما أنجوانه علايا الله ألوتكون نسبة فمغا دعوتينغو إغوتكي آمو ألو كم فراتكي الله قال وكلهم آتيه يوم القيامة فردا إغترين كم ميهكوس الله قد أناني فردك غتوغا الله سبحانه وتعالى إن كم ميكو لوافوني رحمن وانت إله عليك غتو عبدا إما ألو أي كم ميهكيوس أي وردون تريكا ما بس كيمن تريكا ما كم الله سبحانه وتعالى وكين كيمن تري ألونا ألو عبدو نوت عبادك لقب دواف أي لوبين ألون كورن النبي إسراء سورتك سبحان الذي أسرى بعبده متبر الشرف دنيا متيجا دفو متك رسول الله صلى الله عليه وسلم جند بجندوما الله تعالى ينجوني بعبده إلهك على إسراء كورفي مسورتك فرط ما آياتكم وهي قربان الحمد لله الذي أنزل على عبده الكتاب الله الحمد لله إلهك على مچ فبا والفي ولم يجعل له عوجا إفتوغا إبس أونيكامه باروكامه على كنانه نوتا مغون كسالانه إبس سوبه أدوها ميهايا أندغوكامه ويسنا فكر قرا ميهايا أندغوكامه نفوتك أي قيما لينذر بأسا شديدا من لدن إلى حضرة سيدا كوري جنبا سيدا غتوغا إنذار كوري متكا ميستكونا بأسا شديدا ورغد دوهك جواها كان ورغد كمك جواها كان أي قيامتك جواها كان قيامتك بيروركم جواها كان إنذار كوري فنش من لدن هو إلى حضرة ويبشر المؤمنين الذين يعملون الصالحات أن لهم أجرا حسنا أدي هيو عملكم وله مؤمن تكون إبامه نفا هيو بجنبا درما غفاور خبر دفا شيء رسول الله صلى الله عليه وسلم كي همي كان غفاور كم خبر دفا وبيكلنو إكلي فان كي همي كان إنذار قرفا بيرور كم خبر دفا بيكل إكلي فان وداع النبي إنذار قرفا بيكل غتوغا أدي غفاور كم خبر دفا بيكالي قلت مي آية تقول الله سبحانه وتعالى فتواف مني إنذار قرفا أدي وفارك مك خبر دفوا بيكالي قلت كوبا إنذار دفوا ميهم كترين إبكي وينذر الذين قالوا اتخذ الله ولدا الله سبحانه وتعالى ذلك لك وكما بني ميهن إنذار قرمتكي
ما لهم به من علم ولا لآبائهم إبامهم نبس إبامهم كابا فان نبس كما بيقولون إبس علم اللي بفاوا كمنون مانكي الله قدتم باوا لفونو إبس باوا لفومكم إبامهم نن إنكي فين نوانه الله سبحانه وتعالى ذلك لكو لبيوديجم واكم كبرت كلمة تخرج من أفواههم إن يقولون إلا كذبا كبرت كلمة تخرج من أفواههم أبامهم قدلون إن كنا كلمة أي بودو وجنوا كلمة إن يقولون إلا كذبا كان لكن دوغو بهتان أبامهم الله سبحانه وتعالى ذلك لكو واكم تبفون إنكو داك النوال الله به قتون دوغو هدف وني يهودي أي عزير أي الله سبحانه وتعالى ذلك لكمغا أبامهم بني إما الله سبحانه وتعالى دارين نسبة كرمكي متيمبامهم بس كرمونغنك يهودي عزير ابن الله عزير غفانك الله ذلك لكم نصارى مسيح ابن الله عيسى عليه السلام كي الله تعالى ذلك لكم النصارى مشركون بنمون دني الله سبحانه وتعالى أنهن دارين واقع هما مشركون نكي بس الله سبحانه وتعالى دارين نسبة كورا فرات خاصة كو مشركون نسبة كوراني ملائكة بيكالون نوتا ملائكتون أي الله سبحانه وتعالى أنهن ذلك نونغي غوتوغا أمما بامي هنن الله سبحانه وتعالى رسول الله صلى الله عليه وسلم ينغوني انذار قرواش وينذر الذين قالوا اتخذ الله ولدا الله سبحانه وتعالى ذلك لو كيبي كما ابنا ميهن انذار دفواش ما لهم به من علم ولا لآبائهم ابامي هن ابامي كابا فان نفس كما بيغتون افس علم اللي بيجن نو مانكي ابامي هنك باوالفون افس اتجا انجيجن نوان اكمه كبرت كلمة تخرج من أفواههم أني تنق الله سبحانه وتعالى وحي قربافني تكاد السماوات أدو تكا بين كودي كودي وي فندو فندوان كاري وي إبامي دولون إبنا بهوغي صوب الله سبحانه وتعالى أن دعوا للرحمن ولدا رحمن وانت إله ذلك لكوا كما إبامي بنا بنو إما لبت يخوني أقوم من حسابا آده ونيما فها كلن إن نكوتا إكي ورقنا فارا أقوم منا بأيك كنكموغا آده كاداغي تري ودقين غس ميدو مسلمنا إنون دين توغي ميهنا إكو أولي مجتمعتا أقوم منا مجتمعتا كتري دبي حسابا فورا إكنكموغا نتيجة أقوتهم بأيك كالا كنكم أقوم منا ما بودو كمك غوتوغا نبلبي كوريموغا إكتري إما فها كل إكمكي خاصكو دوست فها كورا ميهن بلارو دنيا إما مشهور إبكي نصارى كريستيان إباميهم إكي دوست فها كورا من دابني خاصكو كريسماس نوتا عيسى عليه السلام وفهم بوداك النبي دوست إباميهم فها كورا من دي هم أرجينا فهارا أقوم منجة مجتمعات ميدو باوانا هلوي إبّيك وانبّيكا إتّن أنتنا إكي كهلا بينون توغا دتوركو بايفارو ديغو مدتا إميوغا تريغا تبين جهومغا نتيجة كي إفد احتفال تفاها كورمغا إباميهم بابا احتفال تكا بارتي تكا أدي إبّيك وانبّيكا فونوا تهونيا يا ويشكورمغا إكي عبارة تكا إكي كنكموغا أقول منا باوري وموندا أدي بيفر أقول من كتره بيفلون ودارا من جندوا كوباه مسألة إميهم بسوار رانغل إميهم بس تمام من عيدوغا تمام منا ويشكره هدية ده كارو تكا تهونيا جه بستا فورو كورد مندي تمام من كيف كين هي إباميوغا عيدوغا إباميهنا
tahuniya nokiyam vi nota wish nukuram furtamaka make lobete akhunne agomenna ki muslim duniye gawa huriha emmenna agomenna tafata ki ei agomenna ki waki gotek gati bay Allah subhanahu wa ta'ala ge shariatu ge matik em agomenna mihun kopi kuruma ki ei oikkamenno insanon kopi kuruma ki agomen kuran je kamenno agomen kopi kuram vi agomen namuna nagam vi faran agomenna olifenno agomen kura komme kamegga ei agomen kuran hunna muamalat takamuga wis en komme kamegga agomenna islami shariatu ga gobbune difawan befune goda gannawan agomen ge diinuga emme kudi kantaka danden gobbune difawan agomen ge tere miheko reganduge nidi nidani kihinetto nidumuge kurin ena kuram wikitto wudu kur dua kur ayatul kursi kiyu falaki nas kiyu be riwayat or kurire denne fada zumar surata bani israil suran fi isra sura kiyu hamim sajida surata adi tabara sura kiyu mihiri riwayatkin as fahuri riwayat bawur duatan ebur agomen kiyam egotuge matiga agomen nidamiha niduman rasulullah sallallahu alaihi wasallam irshad devafan egi iturum ena onnam vi kihine kan kon farataka kan kon gotaka kan rasulullah sallallahu alaihi wasallam sunnatun eba engen reganduge ogutuga ena biruwari huwa fene gennota biruwari kame gaterege hele bijje dengena kiyam vi kochikan kuram vi kikan amal bahattam vi kinekka ammu helumun ena hela fiya den kuram vi kikka fahana vanneru ena iskuram vi kum faikkan kiyam vi kocheka me hon kurim ves dakkamun annawa fahana terega ena gada bakhlaga bahattam vi kinekka hama komme gotaka wade komme gotaka nikunna komme gotaka uletane nungai etanga wes abur adab takin islam dinu gas mihuri ha gotike ogomena kandeli furikan gemwima adi kiha muhimmu kame onnanta ogommen geterega ida anukama mikankamuga kandeligen shariatu gotte kandeli fawan emwima ogommenge ida bayaku kitemme waran ogommenna wishkuriyes tahuniya kiyes gift nota hadiya fonovies algonmenne ege idikologa hifaka nuje ege badale dinumo gotum ekura kamaki ei kon kametto algomen nubale miha ko as miskitan arafane christian nota yahudi nota buddhist nota enovas dine gemi en algonmen qur'an namadu so algonmenna koffan ekam algonmenna gos church ka wade wunima falliya ka wade wunima budukola ka wade wunima etange ahulwerin kura kantaka algomenna kan nukurave bay faharo algomenge gastuga netas eutigaduga kufuru kamuga nuwe amali kufuran algomen begendan misalakan emihun budaka sajide tiriwa kama wana algomenge mihako budaka sajide kurena ganiyatu ko kommeccho gen kama vies majbur koregen wa halu gonun kama wana ma ena e shirku geteren ene wadewun eha norakka terika ema misalaka kristiyanu christmas isa alayhi salam nisbekko fa koramun daru edu han algon men diskura eruga ebamuge i'tiqadaki ay allah subhanahu wa ta'ala ge darikanum ufum bumuge ihtifal ebamu kuran em algon men nan emihun i'tiqaduga ekura ihtifalan algon men me wishkura bene no ta tahuniya kiwen merry christmas nuni kommes enumes ibarata min urakkatirikam allah subhanahu wa ta'ala miyatuga wahikul kabrat kalimatan takhruju min afwahihim ebamuge dulum beruwegen kalima ge bodukama takadu as-samawati yatafattarna min wa tanshaqqu al-ard wa takhiru al-jibalu hadda
kivege an da'u lirrahmani walada uduta fundu funduwe bin kundi kundiwe farbata burabura gendan kariwe fewani rahman wanta ilaha darikana ko ebano nisbe kur musab ivur bodu kamen allah subhanahu wa taala bayan kurawwa fen ila subhanahu wa taala darikana ko nisbe kur i'tiqadu gahul werin ekam fa koramun dar rogomen vishkurumaki ei faharuga rokkateri kamekam go wegen kan ehme imam ibn taymiya rahimahullah vidano fawani ehen din tawge ahul werin khassa kon nasara ebami unge eid tawga tahuniya kiya ulumaki ei bodti faafatok terega himeni gendane kamek gotuga sobaki ebami un efa kuramunda diumaki ei allah subhanahu wa taala shirku kurmuge macca ila subhanahu wa taala huturu kan nisbe kurmuge maccan ebami fa kurmunda eid nu faharega mihaku enage ekuga ule nota roommate nuwata avatteri gotuga ule christian ekkamuga wes adi yahudi ekkamuga wes adi buddhist ekkamuga wes efada mihaka hadiya eddi emihaka ekuga gulume bavva ratteyka me bavva ulumaki ei masale nun ihsan tarikamuge badal ihsan tarikamun dinumaki muslimun garivete akhlaqi ehem mihunna namuna kavanje ehnamas bae kankamaki argumenna midennevunu mingandun argumen visna fanuni argumen vadegen wane kankamennu ei argundo mitaga fa konnen benu kutaki irada kore argumen den kuriya gendani bi suratu allah subhanahu wa taala dhikru kurawwa fa hataru wahaka gamacha binako agol men komme wahake bes komme saraka tafsil ko genestena benumaki e wahaka tawgawa hikmata adi ibren agol men libigatun insyaallah bima dengan regal agol men fasani kahf sure e hadisa kan nisbeva ashabul kahf nota kahfga nota ho me farbadag hola ga nota hola ga terega etibbebi zuwanunge wahake abegotu doyak allah subhanahu wa taala gomenni mifada wahakatakon ibra libigannan danna adi ifada wahakatakon gomenga hayata hiyo badale genewene fada bay kamuga levevum allah subhanahu wa taala ila gomateri kalam fluga jassawa fawa mifada misal taki gomenga amal tasida kurma libigen dane hiyo filawte kamuga levevum وآخر دعوانا الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم وبارك على محمد وعلى آله وصحبه أجمعين وجزاكم الله خيرا والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.